Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Non pini ya video sa me nili morning pen si start pon po nasi gato ko veta me kitchen pen kijut anang nang dun pom tha. Pini ya video bang ke nili na tu mang lo recipe si paklang ponji. Winter lo pulutang te akreng hormu chu titik li karbi tum ke lasi pini nili tum hem sa me Phak ke pa kreng do tasi Phak pen hen ahan si tun ponji karbi tum kichover ahan lo lasi nona bangke laso neli koson si tun ma laso recipe si paklang pon po so kado ko betame kitchen pen kijut an naklang dun pom ji fancy chuning ripolo ke la induction pen si tun ponji si neli 45 minutes pen si start alang su etlo henta pi etlo la si nan ba ke la jutko gang si nili off pon po la dak nili ke thik po la ke han su pen huru ke tok tang la pen la ba ke hap ok ke pakreng po lo ke nili olom o phan kup det lo non inti pi pelang po si inti pi pon det po da People dalo inti jok epen olong ukup sin non bangke ahen same namen hoilo lasi ladak non bangke ox tame jok det po non aku cek tulang ang jok epen wow ang nim ipik lo labake of ahen namen pame lo jo si non bangke hanso pen huru ke tokang same jok bunde po non bangke hanso pen huru jok bunde po hanso pen huru jok et lo non bangke Along o pan aku cook to that po so non bangke ahen same panjir pon lo men lap lo jo than thani ni li bang panjir pon lo and ahang same nang men lo the si ni li ladak me po same jo kunde po Laki ili Karbi traditional ahan bin nong lo si mathalo lasami paklang kon po nempu jum chat lo te chome sentiti si nili ahan sami nang men et lo nempu jok et pe na mohor lo labang ke ili Karbi traditional ahan lo wow pamelo ahen sa men pamelo sulan hello hello manangke Kagika. ah kam ke claim oh baba kam ke claim ba hem ke patera kam ma hem patera kam ma filter lang kilo kam ma filter lang kilo ka ma so lan hello pinya recipe ke la ke mentang mohor lo